Hindi nga rin irugi papagayam nga iba sa dito LAGIP tinapalabas ni pagayam tayo nga early iti probinsya ni Cagayan sa gudahin nga ti surat. Dear Manong Nemy, kunada Manong Nemy nga ti kano naganak kat saan nakabailan nga laksiden ti anak na. Napiapay nga ti anak kat kabailan na nga laksiden dagi di naganak ken kuanan. Saan ka di akasta Manong Nemy? Tanakapat-patig launay ti ina. Agasumet ti kinapatig ti ama. Ngimapay nga dadag iti manangalilaw nga ama. Apay nga damat digitay managbaybay ang ina. Manong Nemy na maminsan kunaek nga dagsangga sa tak nga naipasngay dito'y lubong. Sa kumadla ko na nga nagasatak kedi tatilaksid nga binaybay anak digiti naganak kanyak. At damat lata digiti parsuha nakasagana amang ipateg kanyak nang ipateg. Tayo kunadan Manong Nemy. No imparsuan ka niya po Diyos, anak na ka ti Diyos, no lagi di mamati ka, kaya nagserbi ka kenkwana, kahit saan na ka abaybayan. May sakmet ka na kang kanayon ngagbiboy ka dito nga programa LAGIP tinapalabas Manong Nemy, kahit naawi sakmet, tapno inakmet nga rigatan nga inkurit, dito true to life success story, nga istorya ti pagkasalitaan ti bihag ko. Kasto mga rod Manong Nemy nga rugyak ti amin. Idi tadumteng Manong Nemy ti kasangi ko. Panagdebok. 18 years old Manong Nemy. Idi ta naisagana nga naimbag ti amin. Insagana nga naimbag Manong Nemy ni Mami. Happy birthday. Happy birthday anak. Naraksa ka di ba't lahing ha? Early? Wanay Mami. Gabata, nadanunan man hindi ito yung panag-birthday ko. Sa nga pulo ket walukon. Mami nanod, walahing nga tawin Mami. Agreduar akto ng kurso ka nursing. May sakto nga nurse. Agserbi akto nga rigiti padak nga tao para ito panakatagiban sa lunat. Ken kang runan ti amin Mami. Siyak ti mga sikasuken ka. I'm your nurse. Nang runa. Saan nagpa nga nurse? Adon na kita anayam unay. Rabot tabakit ako. Manutawin ko, idi isagot na kakanyak. Manutawin ko, idi isagot na kakanyak. Kuna ni Mami Manong. Malagip ko, talo ti tawon ko idi. Idi talaan na ni Mami Menchi. Kaya't nangasawin Manong Nemy, sa anak ng budno nga anak ni Mami Menchi. Marig na iso Manong Nemy tinangipas ngay kanyak, arig na isot ng tagibi kanyak, isot ng padakkel kanyak, isot ng kawes kanyak. Nadanon ko ti kasto nga tawen Manong Nemy nga nakapimpintasak ka no? Sala ka no Manong Nemy. Ore siya. Kat no agsarmingak. Siya nga tanti kapipintasan ko na. Ngam no lagi pag tinapalabas Manong. Agsangita. Ngam saan nga panawen iti daydi nga gundaway Manong Nemy nga lagi pag tinapalabas. Gabuta naskin nga agragsakak. Birthday ko Manong Nemy. Kat naisagana nga na siya at sakbay Manong Nemy adimteng digidi sa nga ilik digidi classmate ko barkada kabagyan ni Mami digidi supporters na Manong Nemy gabutan ni Mami ket may isang konsehal iti ilimi nabayagan Manong agsubli-subli konsehal iti siyam nga term aging nga nag-board member iti may isang term sa manin nagsubli akas Saguyang Bayan member iti ilimi. Nasiyat nga tao ni Mami Menchi.
Nga daytoy gapuna Manong Nemy no apay nga itandudo nga may pinsan dagiti umili suna ura anyaman nga posisyon ti papanan. Ato pwede bang durdurog kang kuha na Manong Nemy nga ag-vice mayor wano saan kita iso ti sumublat nga mayor iti ilimi. Last term ko daytoyen ko nana. Kapot adumatan di kini marikrik na Manong Nemy sakit. 18 ko idinto ta iti lang napalabas Manong Nemy nga panag-birthday na ket 63 nan. Senior citizen nga napayag. Bakit abalasang ni Mami Menchi? Saan nga nagayayat? Di nakita na kan naamuan na tinakakaasi nga kasasaad ko Manong Nemy inadapnak. Inkarigatan na tinangala kaniyak. Tamaas yan. Kan isukano iti nasken nga mangted kanyak iti naranyag nga masakbayan. Manong Nemy liglik ak kumalata ti aglagip ti napalabas kem saan lata maliklikan ka talaga. Ngem saan ko pelayeng nga laglagipen dayta gabuta kaaldawan ti panag birthday ko ken panagdebok Manong. Adadimteng Manong Nemy nga sanga ilimi nga naggapo iti isla. Ada may isang barangay Manong Nemy iti ilimi nga may isang isla. Nga may isang oras nga travelan ti bangka di motor. Sakbay makadanon ka iti daytang isla. Nga sa jayak Manong Nemy anay pasngay. Iti dumteng dagitoy nga sanga ili nga naggapo iti isla Manong Nemy imasadag da adagos kaniyak nga kakuyog da ni Mami. Oh, early baby, my iha. At dasang iltay nga kapit Islam. Lasin naman, lumalasin mo ida? Ha? Saan ko ida malasin, Mami? I'm sorry. Sige, mamuyo nga ti bagiyo kayong kuhana. Gawata saan na kayo nga malasin? Ha? O sige. Andi, sikanti mo na nga mangyamamotibagim. Happy birthday. Keng ka early baby. Amom, tinagan mo nga early kat iso ti pudpud nga nagan mo. Ni maming mga mensi ni nayunan na iti baby. Gapot may isa ka idi nga baby. May isa ka pala nga idi nga baby, idi alain na ka ni Konsehala Menchi. Kada kami matiditi nang taraken kan ka. Idita awanen dalulo ken ni lulam ken namin pinsan nakan ngin baynay-bayan ti inam. Tito ti awag mo kaniya. Tito Andy. Isumat ni titam nga asawak. Duwa kam idi tinangis anangas asikaso ken ka ni titam nga Belen. Anak, happy birthday. Kalpasan na di panangted mi ken ka ken ni Konsehala Menchi. Talupay lang titawon mo idi. Itakit ni 18 years old mo. Nakapimpintas ka early baby. Nupay in-history ay din kaniyak ni Mami Mensi Manong Nemy no asinuak ka nakasano nga dimtengak idibiyag na no anya idi ti kasasaad ko Manong Nemy. Inulit matmanen ng in-historya Manong Nemy da Tito Andy kan astamaten kaniya Tita Belen. Manong Nemy, nasakit man nga lagipen, tinaladingit nga napalabas. Ngam kunada, nasken nga lagipem, tapno di kastakit amum nga sa ganaan ti agdama kaniti masakbayan. No pagluwaak, agsangitak, numalagip ko Manong Nemy kan pampanunutek, salsaludsudak. Anya ti klase nga ina ti inak
nga jak pa napupuutan nga nakita. Sa dinuitan ti ayan ti pudno nga inak. Tita Belen, Tito Andy. Sinudsud ko kadakwada. Tinaudi nga na muan miak itadadya Manila. Jesus. Ano trabaho na sa dyan? GRO ka no? Aging gana ita, GRO pa lang. Bakit yan sa nga di? Akit mo na. Ada nga ta pamilya na. Abay nga dinak malaw may sarungkaran. Abay na iturid na nga imbati kadalulo ka ni Lola. Hindi kinarigat tibiyag. Binaybayan nak ti may sa nga ina nga rubeng kuma nga karagidi nga panawan kat agtaraunak idi barokong na. Kasanulayan tirigat dagidi lulo ken lulak nga nang tagibi kanya manipod idi awampay titawan ko naging nagsarunod nga pimusay hoen gaboy tirigat ti panagbihag iti isla nga lugar mi ken gabot naladaw idi nga nagasawa da lulo ken ninulam nga nagkaanak da iti maysa nga anak nga iso ti inam. Hindi ta dimteng ka ni ti biyag da akit ta nakapsod na idin. Imbag lagi din tagkakaruba kami. Tanuan niya ti saan nga maaramid idi. Dede lulam nga tinay ken lulum nga densyo. Dakam nga gasawa ken ni titom nga andi iti mga asikaso ken ka. No pay adamit dua nga anak mi nga inauna nga mitisika. Wen Manong Nemy ti version ni Mami Mensi kat kastamit ti version. Dagiti nangala kaniyak idi tatayen dagiti lulo ken lula. Awamput ko pala idi. Ngem kasla malaglagip ko. Ngem ti kang runaan na unay kadyak pulos nakita tiladawan wano langa ti inak. Nga kadyak pulos narik na iti panangarakop, pananguba, pananga pinakisarsarita na kanya. Nanigat ko pa nga lagipen Manong Nemy no kasano nga inaywanan da dalulo ken ni Lola. Narigat ko pa nga lagipen wano iladawan no anya tilanga dalulo ken ni Lola. Ngem da Tito Andy kaniya Tita Belen Manong Nemy ti kaslam. Agad aninag iti yamuking ko. Nga nakitkitak idin digitoy. Huwain Manong. Nga deta tiga po na no apay nga naasudig tiriknak kadakwada. Nga po ta isuda idi tinangipilang nga anak kanyak idi taawanin dalulo kini Lola. Idi ta talaga nga saan apulos nga nagpakpakita ti inak. Nga ore kano idi nagsaruno nga natay dagiti naganak iti inak dalulo ken ni Lola saan pulos nga nagpakpakita ti inak. Halbasan nga impas nga inak ket imbati nak iti ayan dalulo ken ni Lola. Pimanaw manen iti isla ket napansadya Manila nga saan nga nagpakpakita. Saan nga nagsubli? Kasjay Manong Nemy ti klase ti inak. Iso nga nadaduma Manong Nemy kat kasla mariknak. Ngawang pulos iti mariknak nga gagar nga makakita ti pudno inak. Dagsangga sa tagkano nga anak kuno maladaga ta nakakaasi kano idi tilangak. Ngimimbaglaki din ta dada tito kinitita ken kang runan ti amin. Imbag ta inalanak ni Mami Mensi. Dimtengen digiti adu nga sa nga ili Manong Nemy imbaga kaditito kinitita nga pilat home rumbe nga mapanda iti inam na maenda nga pakitipunan kata sinangok Manong Nemy dagiti classmate ko dagiti barkadak dagiti gagayyem ko. Irin to tani Mami Mensi Manong Nemy sinango namat dagiti supporters na sinango namat dagiti pada na ng opisyal iti gobyerno.
Gabuta debok Manong Nemy ada live band. Ada inarkila Manong Nemy ni Mami nga MC. At syempre, nasurot na iti parte ti programa. Da kami kini Mami Manong Nemy ti muna nga nagsala numampay padpada kami nga babae. Sa nag-insalamat ni Tito Andy. Sa nag-insala Manong Nemy ti agar-arim kadyang nga kaeskolaag. Nga awawagag ti bakla ng saan ka no bakla. Nga buta lalaki ka no. Kat hindi pa lang agar-arim kanya. Nadagsak kariding aldaw Manong Nemy numampay. Nusumken ti LAGIP ti NAPALABAS. No lagipek ti kinadagsang gasat ko. Agluhaat. Nga mapagapaman lang Manong. Ta numabalin gadyak kayat alagipen ti NAPALABAS. Numabalin Manong Nemy ket kayat ko nga tilaing agdama ti panunutek ken ti masakbayan. Dimteng ti summer Manong Nemy kinindaw ko kini Auntie nga sumarong karak edi isla nga nakainaka. Ket adda kang kaiha. Alala mayat-mat tap na masarong karak na giti supporters ko iti itang barangay, iti itang isla. Kaya makasalitak manin da Andy kaniya Belen tatanis kan nga baga kanakuala. Sige Mami. Okay. Pagluganan tati kadaklan bangka di motor tap na awan ti problema. Kapaspasan pa nga bangka di motor. Nga kukwak na kita bangka di motor. Ngagbibiyahe manipod ditoy aging gaiti kadagiti isla iti amyanan ha ayaw ko nanti ay mami ko na ko anti kong kunak batin ka na kayo Manong Nemy kinabudno na uray idi ket karget ko idi agpasyar iti da itong isla napintas nga isla Manong Nemy sunalaing tanakurapay dagit agindig ti pagsapulan da, siyempre, mangalap da. Kaya dapat na kita agtartarakan didinguin Manong. Iso na lang tanarigat nga i-travel. Nga mo kasapulan nagdarakel nga bangka. Tap na may travel da nagdidinguin nga ilako iti mainland, iti sentro ti ili. Kabayatan Manong Nemy, agturong kami ti isla. Di kakadimat lang maulaw iha. Saan Mami? Nagpintas nga buyain no nalinak ti baybay naglaro na ti kastoy nga nasapa pailaing iso nga nasapa ti nga nagbiyahe tap no nalinak pailaing madamdama na darakkel to nagdalo yun amom kang kanayo na ka mga abak iti politika gabota sulid ti mangbutos kanyak iti daytang isla iti daytang barangay mamano ka no dagiti politiko nga dumanon dita sisak ka no lang Manong Nemy awang pa may isang oras idi makadanon kami idi sumanglad kami iti daytang isla kada do Manong Nemy dagiti makamamuunay siyempre kini Mami ako na nembagabigat mo konsihala nga di mo buro nga sumarno nga mayor ay iti yung kung kunan deta dito yung dilastem ko sa anak to nagpolitika agina na akton nga bata bakatagon. Yung magtadaan ako nga napintas nga ni early baby nga mga sikasun to ka na hindi mapanawag. Alalala, papanan nyo ka ni konsala. Iti balay da Andy kani Belen. Kaya kita aglogan kay nga roda na konsala iti tricycle ko. Agad anos kaya tricycle lang ti transportation dito eh. Logan kami Manong nagyan ni Mami iti baka nagback ride Manong Nemy ta na ilit side karda kat nalukmek ni Mami iso nga nagsulo ak Manong Nemy iti uneg ti side car Manong Nemy gagangay laeng dagiti balay iti isla ta nababagyo Manong iso nga saan aw handa nga magipatakder kada kiti natatayag ta talaga nga dalapusin ti angin o reno sementado. Gagangi laing Manong Nemy ti balay da tito kinitita.
Pinastrek na kami pinagtugaw ka itiratan nga furnitures. Agtugaw kay konsehala. Tugo ka anak ko. For early. No Jack Mariro italang di ba nagsublim kalbasan nga yung may nakaidi-inala ni konsehala. Diyan mo, taadaman idi-interest ko idi, tito. Diyan mo itala siguro na talagang agsubliak idi atong isla. Saan nga dito ito nakipasangayam? Anya? Kung nakala dito, inaipasangay ka sa dinuman iti nangipasangayan kang ka. Dati iti inam. Dahil ko diyan mo, si bibig pa yun saanin. Maladaga ka, sangpit na ka dito isla. Sangpit na ka. Umpay may saal daw na pinanawan na kamit lang. Nga dalulom, kinilulam, tiya, nang isikason kang ka. Nasakit man nga lagi pente na palabas ay ang malagiplat ta. Saan yung nga lagi panpay? Tito, gabata, diya kahit tagsangit. Basta umunayin nga mok, nagbalinak idi nga piman, ang nakakaasi nga maladaga. Nga inawawir, tinagibi, lagi dinakapsutin nga lulok and lulak. Una, isusapo. No, ibid ka idi, kagkaruba tayo, dita. Dita ti balay yu idi. Balay da lulok ini lulam, balay da nanang mo. Labayagin nga awan nagigan. Diyan ka mo ta marmarpugan, nakarukrukupen. Di mo kadikayat nga mapangay di dahil nga balay. Saanin, tito, tama nga daga nagapon nga ulig. Saan lang nga ulig baka dapay ar-arya. Ingam ni Mami Mensi Manong Nemy tinagtimag. Di mo kadikayat anak, nga taram ng tereta nga balay, data nga kubo. Ta napiyala nga pakalaglagipam kada lulo kinilulam. Kasta ka din na pindas, Mami? Oo na. Pagbalin ng tanga konkreto. Nga, iso ti pagbakasyonam. No kaya't mo tagbakasyon ito isla. Sige, Mami. Para ka na kayo. Anong para ka na kanyak? Para kang ka. Ngayon siyak ti makaamo. O sige, Mami. No anyo tayo napindas sa plano yun ti day tanga paset. No biyagan nyo na nga balay. Di na siyahan. Ngayon sakbay nga malipatak, Mami. Kahit kung sumarong kara kiti tanam dalulo kininola. Ay, uwan. Alawan. Ay, mangal daw kayo palang umunad to nakbit kumalap tapno makapangan kayo makasidakay ti presko nga ikan sa bagay kang kanayon lataban nga presko di may lang lansan iti takdang ni tal mainland nga gapo iti isla dahin to no malpas pangal daw isot papantayo tanapudot dinapudpudot no malpas pangal daw tito anak to no mami isti init padalusak pa lang nga umuna. Nagkaruutan ti tanem, dalulo kinilulam. Iso nga madamdamata ito nga sumarungkar sa dya kampusan to. Manong Nemy nagarubos dagiti luwag edita makadanon kami ti kampusan to. Iti dua nga krus Manong Nemy nga naitugkel nga pakalaglagipan aditoy nga naitanem day di lolo ken lola. Numampay kasla saan ko nga puutan saan ko nga narikna. Ngem kasla iti day tagon daway ket mariknak no kasano ti kinadungo kaniyak da lolo ken ni lola no kasano ti rigat da nga nangikaligagom idi tapno agbihakak. Tapno sa anak kamatay. Nagyamanag ka na kayo, lolo. Lula, sayang, tanasapa kaya pimusay. No, daki kumapayla nga si bibiyag. Makabagserbi ak kumamit ka na kayo. Masupapaka kumamit iti kinasiyatyo. Iti likodan, nga kaslaawan ti anyaman na,
Ngayon ba tinaklatan ti inak kada kayo? Lulo, lola, agyamanak kada kayo. Saan kayo ito nga malipatan? Kahit kamwa kumanunungak ti ko na ni Mami Menchi. Nga tibalay, nga pinanawan nyo, papintasik, tanokasta, nga magagetak kat umay agbakasyon iti da ito yung isla. Tapno umay kay sarungkaran. Tapno, padasik ariknaen, tiragsak ti may sa nga ina. Iti bangunek, napakalaglag ipagkada kayo nga momento. Monumento. Pagbalinak, pagbalinan mi kini Mami Menchi nga monumento yung tibalay nga ipasdek mi. Iti nakaipasdekan tibalay nga nang tagibyan nyo kanya. Dagita Manong Nemy ti ingkarik iti sa kaanan ti tanem dalulo kini lola. Aging ka Manong Nemy nga hindi pa nagawid mi sakbay dayta kinasarita ni Mami Menchi datito kini tita. Amuyo nga da negosyo nga mano walo abang ka di motor ti kukwak nga gop operate ito yung isla. Kan kada giti kabang-ibang isla. Mumi akong si Hala. Kahit ko nga ited ka na kayon iti pa nakamanage na. May nagan ka na kayon. Kahit na gini mapaspastrek maited ka na kayo. Ha? Kung si Hala? Wen, tamakita kita pitasen suyo. Una tagagangi kam lang ang mangalap. Kumusta kayam na kita anak yung apay saan ko makita ida? Mabain dahon si Hala. Ay, abal nyo manida? Nagpatinggaan da. Nagpatinggaan na lang ti high school. Kaya nagkalkalap na ba? Dewan, di na ka di interesado ng agbasa di college. Diba? Inaunada ngim ni early? Uwen, kung si Hala, inaunada. Anabayag kung itang nga naggraduar ti college. Awang pa anak, asawa da. Awang pa kung si Hala. Ay, sosapo. Sakbay nga mapukawak ini da ito nga lubong. Kaya't ko nga adda nga adot pakalaglagipan nyo kan nga. So nga da kayo, Andy, Ken Belen, kas panagyaman ko, iti panangisagot nyo kan nga. Kini early, da kayo daking kukuha ka na iti walo abang di motor ko nga agbibiyahe. Idi na dumang isla. Ken, pagbasayek na giti tuwangan na kyo. Napiyalay nga adda pakalaglagipan yun to kaniyak. Ento no siya kung ti sumina. Ala, mabayag ka pa ay. Nasayat ka nga tao kung siya hala. So nga, agpaot pa iti biyag mo dito lobong. Kasta Manong Nemy, iti kinasya at ni Mami. Iti pa nang supapak na karigitiya. Nangilala nga ad-adda idi nga nang tarakin kanyak. Isuda da tito kinitita Manong Nemy. When inted na ti bangka di motor nga isudan ti makaamo walo nga bangka di motor. Napapintas ti balay da, napapintas ti dati nga balay da lulo kini lula. Ket no kasta nga magagatak umayek ag bakasyon iti daytoy nga isla nga di makilak ko nakuma nga nagpatinggak lang ti duatalo nga tawen. Aging ka Manong Nemy nga naggraduara kon kadaddan trabaho hospital iti probinsya ti Cagayan Manong Nemy ket ditoy ko nga namam mo tinagbaling nga asawa ni Dr. Senon Manong Nemy. Awan idin ni Mami iti serbisyo iti gobyerno Manong Nemy ta talaga nga dinan kayat. Nga buta talaga nga adun di marikrik na nga sakit. Kas may sa nga nurse, siyak iti pa naka-nurse na. Kadidi tayo mamuk ni Dr. Sanon kang kuwana. Inawis ko dito balay. Mami, anak, ikapinpintas nga early baby nga nurse. Iso ni Dr. Sanon, tagbaling nga manugang niyo. Agmanuak pa, Mami. Ay, amamu ka, Dr. Sanon. Uri mat na kayo, Mami. Amamu kayo unay.
Gamot mabigbig kayo nga ado ti pakalaglagipan di ili ka na kayo. Gamot ti ado nga panawin nga nagserbi kayo. Kita na siyat unay, may mula kiti lagip, dagiti umili, dagiti naganak, dagiti anak ng tutubo ita. Ipat pati ko unay ni Early. Kat isungin niya mamuna kong no, bangunin mi kumamantin iti pamilya mi. Di kayo di kayat, ti maadan iti apo ko. Ay, kahit ko unay Deta unay iti kalkali ka gumak. Gapot medyo kumapsuta ko. Kahit adadi kita dumtengen nga makalipat So nga, kahit ko kumamat Nga ay aywanak kan kaayayam kong apo ko. Nakaragraksak kam narod Manong Nemy ideg kalesa kamin kanisanon. Tinagtulagan mi Manong Nemy kat saan kami nga mga parakder pa iti balay kapot na pintas kandakkel ti balay ni Mami Mensi. Dito'y kami nga gindig. Dito'y nga dumakkel di kita agbalin nga anak mi. Imandandar Manong Nemy da tito kinitita agrama matan di anak da. Nga idi kat dandanida ng graduari ti kolehiyo da kiti tuwangan nakda. Kasla ada sapsapulak manong kabayatan ti seremonya. Tagtalya-talyawak kabayatan nga madama na kami nga kaskasarenan ti padi. Sweetheart, ada ororayam? Is like barbarig na kaniyak. Nga iti da ito nga aldaw ang kalisata. Makita kong tipod nung hinak. At sabi ko mo sino ka na kita? Anang atatlangan na ita. Nalpasan ti seremonya Manong Nemy madaman ti padaya. Idi adda bugbugtaken dagiti tao nga umasadag. Sinda dyan, bakit ka nung nakadungdung rin? Egat siyempre bugtaken data makaperdi nga rin ti panangan. Hindi umay da tito kinitita iti ayan ko. Ay, Early, anak, tito, at daninanang mo. Iso da dyan bugtaken da. Apay nga naskan ng bugtaken da. Wana ta nakadungdung rin nga rin. Pag amuyo nga rin shoot idak, malasin ko malasin mi. Tito, tita, dakay man lang rin makamukang kwanan. Ingka si kasuan, digusan nyo, aruhatan nyo, tapno saan dang bugtakan. Alawan, na isong arod nga, may kami ta, di si kamit lang di, ag desisyon no, anitarmidan mi kang kwanan. Manong Nemy adda gagar tiriknak, kas may isang anak ang makakita ken makasarita tinang ipasngay kanya. Iso idi ta bungas basitan Manong Nemy ti sang ili. Napanak iti ayan tinang ipananda iti inak manong. Iti may sa kwarto linukatak. Nakigtot idi makita na. Early anak, nakita ka Manong Nemy tinanganan na. Kumusta kayo? Gusto apay nga ita kailangan pakita kanya. Ewan ti rupak nga isarang ko ken ka anak. Apay nga ito redak malay nga bastalat na nimbati. Nga dayo pinanunot no niya ti kasasad ko. Nga kasi kasuan nagiti nakapsuted nga ama kininam. Pagkawanin na kanak ko. Pagkawanin na ko ma. Nagparintuming iti sangwanak Manong Nemy tinakakutkutong nga ina. Nga kaslad na pa'y sakit na. Nada ka di sakit mo? Diyan mo. Pasanak ba't ka nagpatpa-check up? Sa dinutayan ti pamilya, sana ka nag-asawa. Awan ka dito nagbaling nga kapsat ko.
Diyak ang palubos. Uri siya inikat kahit kakubangar garagan. Ngayon saan ngayon palubos ti Diyos. Pakawalan na kumanak ko. Pakawalan na. Pinatakdar ko ti inak. Iti pa nagparintumang na Manong Nemy. Kat inarakop ko. Nanang uri binabayan da. Saan nga malibak nga da kay lata. Itin nagkarga ng inaw ka nang ipasngay kanya. Ikonpain kay ti ospital. Doktor ti asawak ti manugang yo. Kada si kasuan mi ti salon at mo nanang. Tap nagpahaot pa ti biyak mo. Uwan kait ko pa'y nagpahaot ti biyak na anak. Takayat ko nga sulnitan. Nakinakatado nga nagkurangak ken ka. Inalatiin na ako na Manong. At naragsakan met ni Mami Menchi idi ta si papakawanak idi inak. Naikumpain nga rod isuna kat mismo nga ni asawak ni Senon, Dr. Senon tinangasikaso ken kuwanak. Naagasan Manong Nemy iti kumaro kuman nga nasakit na. Wan Manong, di muruans ti biyak de tito kini tita nakapagturpus dagiti anak da napindasan ti kasasaad da naadaan kami mat Manong Nemy ti talong anak kini Dr. Senon. Nga dagitoy nga anak mi Manong Nemy ket da mami kani nanang iti mga aywan ang mga asikaso kadakwada. Awanan ti sa bulak pahay Manong Nemy ti kinaragsak ti pamilya nga binangon mi kani Senon. Nakagasgas na taklunay ket daklunay nga pagyaman na kini Apo Diyos tani Senon ti sagot na kanyak nga asawa. Kastamat ipanagyamyaman ni Senon iti Diyos takas kanyak iti sagot ni Apo Diyos ken kuana nga asawa. Kaya iti anak mi patanurin mi da nga siya at kat sigurado may kanda tinaranyag ang masakbayan Manong. Kaya daw-dawat mi kinapo Diyos nga sapi kuma tagpaot pa iti biyag da Mami Menchi kahit kastamat ang kininanang tapno nagtultuloy iti kaadda ti sidong mi kahit nakamtumet nga kasawa ti makaammo kadakwada intun talagang sanda na kabailan ti biyag da. Kaya dagiti talungan nakmi isudan tumet tingkang pagsanggiran iti masakbayan. Dito na rin ti pagkasalitak Manong Nemy nga kinadaksanggasat kunak idaksanggasatak nga maladaga. Ngam nakakasgasatak taladaanak di kas kini Mami Menchi datito kini tita nga nangasikaso kanyak kanang tad kanyak tinaranyak ka masakbayan. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo early iti probinsya ti Cagayan. Thank you king early iting ka panangiyam basa pa ng surat iti pagkasalitam panangiburay mo tumuten ti pagayam yun ni Manong yun Nemy Ruiz magibat-bate ka tinembag nga oras ka na kay aming nga sakapada babay na po.